Abisa nipa pi ase oma no eye omo nsem ready se omo be di asantefo atem besi nipa pi oma dwen se eboaboa omo ho se omo be di asantefo atem amebi akanyewura efi se fake Igbo king no alande o Manhyia se oba yiye enti ka omo twen ahwe video se beba said you no ohene be hage ana said obechia ohene said you obesere said you obeye no na wo magina so akasa se fake Igbo king e de sika ewura Manhyia fake Igbo king e de sika ama Manhyia ye tototo ana se o de sika gukwan so ama watime ewura Manhyia se pie ama ya badge ne so no asa spray sika ama nkofo eja omontoma guba bi asesa no manya kwan di asantefo atem nanso ehwesi form yes die omo hwehwe se Igbo kini enka oba ne oba Manhyia no na otu sika na nipa de dan form na omo sesa na okoche ohene na oye sei abisa ni nyina amem Igbo king adineni enemy entourage adia ato Asantehemaa niti no adofo ejamfo nipa pi ene ba Manhyia na wotwe yawie free Monday no eba omo be pay omo last respect to our queen Nana Konadu Yiadom otoso mienu otoso miensa wanya ne baby ko nipa pi aba edi omo condolences aba na se omo ba yie no ama bibia ye kama nene ena the so-called Igbo king na sema trend wo Ghana ha no any na entourage any omo ba de abisa any da so no on the prime minister you know on the chairman on the crofo bebrebe a no akra ho na wote no wasisi ahemfo ewo town bia wo hene wo na ubetime establish a kingdom ewo already established kingdom ana me say ubetumi establish a kingdom ewo already established kingdom ana eno na oka a lot of people don't understand no mo attack you say Igbo king no Asante for some de mo musuro say obeye kese a obechen Asante hwe wo de woda obechen Asante na yi se wiase ase ebi wiase foforo wiase foforo na Asante fo no baba bi Asante fo wo bia no nkrani be say ubana enti na grofo o twa anim say Igbo king so ne dom entourage e bai Manhyia fikesiem se Manhyia fikesiem obia betimi aba ho oya Asantehene onya Asantehene bra na fe wani behwa de behwe tumi behwe authority behwe amamre behwe display behwe dressing enti obia ebetimi aba ho occasion bia no obia betimi aba na no ana Igbo king ene ne crofo na entourage am se ne no mbeba na ne omo ba no ma dress ena mkuta omayibi ena se akwafo su do machina ena omo boss ara we like te omo diso lie ena omo security ka no omo ba no ena che se so obi eba yie ti Manhyia de oduru ho a obia beba yie se wo free hill asante pedom obia beba yie na fake Igbo king ne nkrofo entourage na se omo ba bebre ena ne wo ba so a utra baabi se akwani mu da ho a ansa ne amo akochia ohene na fake Igbo king ne nkrofo duru ho no omo ne nkrofo duru ho no abisia tips and gist chechemu die esi wo ho yewi a me de reto as abusia Igbo for hini in fact oye hard papa wakopie Manhyia akere ye nuanu Asantefo se ono wasi ne boso obedi na hini e wo Ghana no obedi na nyankan wakopie Kumasi edi ne hene e wo ho Igbo for hini Igbo king na ene okose okochia otumfo asem bi esiye na before that no mame nuanu Asantefo nyina yakọ ene ye Nana Hema doti yeda etoso miensa momfa ncheme
Me true kwan. And ye die toss me and son. National House of Chiefs. Regional House of Chiefs. Region 16 in na. A beer delegate at least 5 paramount chiefs. Region beer. And sana one no mon crop with you, machi. One no munina. Eko chia o tumfo. Yana. Ya bonra. In fact, kwa. Mamini kai any National House of Chiefs president. Time of chia o tumfo no any. National House of Chiefs president, and I do her. Papa no e dine di. Or dine di say. E wo msa wono na National House of Chiefs president. Nanso obi o hwa ye friend o tumfo. Obi o hwa ye friend Asantehene o tumfo. The din o tumfo no. Enchirase e wo ho. Eno National House of Chiefs president. E ko che o tumfo a. Now at the ray of this is the president of the National House of Chiefs. The mining. Na abusia region ni nyina ahemfo enso ko chiachia ya paramount chiefs o eno na Igbo fo hene ono de obro paramount chiefs so ono ye king Igbo fo king no enso ne dom eduru ho ene ebisa amane na mo ye hemfo o se o ye Igbo king ena chia me se ene edikan na yiwuche o ye king na de yiwu chance na me ne wakasa enti wo yi ne chawie ye no eno ase bomu ase ose no kire se no ose se ne Roman fo esiye no ye bi enaga oye bi owie no ose na mame nkoche otumvo ose hene ha udi ni Ghana book mu udi our TikTok so ye Igbo king udi ni Ghana book mu abusia ose fanche ho ne ko ntimu amaye ma adwene se mate se Igbo king akomenhia etise sia no mu bedi atem amebi akwa asante no me ka kire o se wontimi amen ho Kumasi ni dia wobeko na sebe ya obenya kwan abeche otumfo no delegates e wo che a prosifo ni asojafo agina gate na no na ye bisawo na wo sefata ansana wa be otumfo ni din eni Ghana boku bye bye Alisa na Igbo ke eduru ho no na se de yewura esitrase no so no se yewura trase a enipa atwa no ho ahia because yewura nkasa oye dom enti dom atwa no ho ahia fiti prekope enkwese kwachia yewura that be you don't do that your protocols are we follow obekwa ko si chairman so yewura nana kentenkwachi oye your carry ne brawe ngoma so chairman obekwa ko si ne so said ye akanfo ya manuel tie no ye nkasa nche o hin direct enti oba be si chairman no so chairman no wa animu obe si ne so a na wasem bi a ode bae no waka na ono so aka akire yewura sa na kamu amamu anasa santememu ya mamre etie na Igbo kiri bedu ho no na said ye tips and gist ekan no say wadaroma u free hin no so me Igbo kin no say ansana baka sakwa tuche no you che answer cause o baka sie bi anim ye mfache emechia yewura I say two captains can never be can never lead a ship. Me na me a captain I say mutimi lady and na baby awo ba na wa cheche say we captain no captain bi wo ho a ye world recognized on one year do te carry any brawe ngoma so and you do ho no so masa yuche and oyi ne che and also me pese nka me kochia ohene no so ja bi gina ha na ba omu ase gina ha ya na ba omu ase ne ko na foforo mra enti Igbo kin ne ba no na dwe nyina ne se oba no oba be chia yewura na one na yi mfoni any videos na wode akọ na wanya tumi aka tumi kakra na awo no ho no akire se hwe oba Ghana nyina ohen ba ko a Queen Elizabeth efri mu no omoto omo nsa frɛ no se omra na omra yie no mene na kutwa picture yesterday the whole Nigeria obiara ni ho a ohene biara ni ho a owo ho a yeto ne omoto omo nsa frɛ no se omra UK omra yie no anase King Charles coronation no yamfrɛ obiara eni so nya sa kwanya no ene ewura twa picture dia obetime gina so se monhwe se oye di obi a obetime aka se ohen kese ba ko wa Africa me ne no ne di agro na wo de osese ohen kese bi o Africa Ghana His Royal Majesty
otumfo say tutu abibi otoso mienu miwura igbo odin mabom mu ase me ne na yimfoni enti woni me yedi obi a me nso na me mpanifo we nyina edili na wo de wo ye hwan fabra na me return me anya ibia me big man what ase hwenkrofo a me na wanya picture akotitale ta ne office ene ne da na wasi a waye hwa ahifie no wanya pictures akotitale ho na wanya bia gina se ampa oba se wohu nipa na won yes nti me catch say me ye osi because me ne Ghana mpanifo na boile omo ka se empunu na epunu enhye na ehye no me ne omo ene deal e Ghana nti what are you talking about nti na opesa akwanya na gina so won na opesa akwanya no na wanya kwan dia ye ni deals akese kai se Hassan Ayaga ka se sa scamming business na oye no na wanya kwan e de sa mpanimfo pictures akoye amana kodi adanse sampa oyini papa abi se oduru ho no amse bomu ase ne ko enti one ne nkrofo nyina mu bomu ase no mda am no mko enti video a pe pictures a pe na nkro Ghana fo bi so pe se wo ne ahene sre no manya kwa di asantefo ne do te kare ne brawe ngoma so no amaso enti abi se wote ho na ye wadwe se Igbo keneba na Igbo keneba no chese one ne entourage ne nkrofo no mdi na chi no before that no na ne yere atwete ne ye a post on Facebook say me ranie miura bema nyame na yiwa maye nyame bay edi no mu nyina hwe ade say aka Igbo king ebeba no nanka waye dey nka Igbo king beba no nanka waye wanya pictures ni ade akokire na wanya kwan aye ni dia ni deals Hassan Ayaga say waye no scamming deals Hassan Ayaga na kai abisa nanso yamane bonu mu ase chese tumi bi wo ho a eso chen saa the tumi na supposedly wanya na or the display wa kra no obetumi display e wa kra banye Kumasi because we have our king a recognized one for that matter and you can display yourself in Accra waja sase now ye obetumi aye omo na so ensem ne baaye no genti ameka se nipa bebri komo twen se Asantehene ne betwa picture na o masere na o manya kwan di asantefo atem no asem ne baaye a ye Igbo king mana ma wo so wato asase 250 plot ni ade a wo besi kro ni ade ka se masa obedi pa wo obi Asante obi eman mu a hwaso na di upa ne ko nya afei na kingdom a ewo ho ganfo na asase no obeye 2060 2080 20 de eba no na afei na uno mo be preso na abeye ntokwa abeye minus 70 se de ekoso oboko alevenyo ni nkonya ene mampurusi kusase ekoso a ene sojafo edo mo ko ha police fo na bi wu na civilian wu na school fo wu no yes so enti yes original sa no anche na ganfo no ye homowo ena wo hene ba ko invite Igbo king yi ema ne baaye asem ni koso no ye ka se ye mpeno no ena mo invite ne man ba no baaye no ena obetutu sika bebri edi gugu ho obetu sika pete ho na ebi mo sisa edom na wo ho no sisa obi o mo so mo mpeno no no otu sika gu ho ese indirectly no gutu sika nti no obetimi afamu trodo what I say ena nkrofo be so jesi ahemfo mo invite sa fake Igbo king so anche ena Cape Coast for so edi o ma fashe ena mo invite fake Igbo king because ta Igbo king no o ware fantini enti me fanti o ma se ya ne sa o mo invite no ena nipa so sa so jesi o mo so se akoye yesi onye papa yi ena mo entertain no sa no eni se one na entourage fa o mo ho teten se do mo kobo wekipia o do mani chire Kumasi eja ade atoye ni ye pedom doesn't mean say obi a wetimi ababa say obehi ohene ahia no de enye obi a na che ohene. That is the differences. Enye obi a na benya kwan achia ohene enti obetimi aba wherever you find yourself obetimi aba but enye obi a na be chia ohene nja bisa tamote nsem a na ekoso fa saa Igbo king Kumasi na che se wo hwe entourage videos o mo ye ne ne mo ya say ya penetrate so penetrate Kumasi dey na se ma for bia because gafo no mo ma sa asese kra no now no ma accept o mo ye bi o mo invite o mo enti on be Kumasi na mu o mo ye tro mo o mo dia ken ye
eno ano komeka say oh ye wie Ghana oh ye wie ye no hin kese go twa picture dia masa deal be for deal bra na bibia be ye because ye need to kese say twa picture dia e de na usuro say ye be wia wa na e be say no we are not going to do that what I say enti na omo hwe anim say saa be cause nanso saa ankoso fi say untimi emfa obese bazawala bi emeni nam ha enkohia ohene enye obi a ne hia ohene o muntie ni yi de otekra ne brawe nwoma so yewura enye obi a ne hia no keke enye obi a keke ne hia no enti wunya akwanya na wokohia na kan hunu se why lucky na wokohia yewura abusia yafa Igbo fake Igbo kin asem so to check akra na enkoso ade ne ye kama occasion ne very nice masa enipa bae ahemfo etitriu yenuanom anwonafo ebe display ye ewo ho a na nya asem keto akra abusia anwonafo be display ye ohene no so ba no omho ye fedodo omo de odo ebe bo odomu nti obi ti bi no so asantene anwona asantene masa asantene anwona problem bi ani ho efri tete enti na obekumasi a ye wo Aloga junction Aloga saa na okwa anwona mamu so a ye wo asantefo a omo ho what I say centuries ago and more centuries ago some years back more years back me kan sa ayonkofa bi beda Asantehene entem tete no ene anwonafo entem ema anwonafo ni bi ebetena Asantehemaa na Asantefo ni bi so ekotena anwonamam what I say and obi yo Asantefo ni we kan Asantefo no odo wo ho ebi a time will be doesn't mean say sa no bi ate what I say enti anwonafo no be display ya mo de odo ebe bo odomu ema bibia so etimi eye kama enti bibia ye kama adofo baye culture amamre wo pa amamre dia you come to Kumasi straight up amamre yen display yen share power to me respect for our king you come to Kumasi because we are the best abisa me da was said and then you cause share video we nana bubiansa channel and I will be so ocean misraw subscribe na fa boa na adwuma ekoso no you guys really appreciate what we are doing. Thank you very much.